لومانتي بتعمي قليل لخونه ويدما تقامي زخونه تمرتينا كنبهار خمي جيرنا سرخا حفبلو جاكيتخا غورو مولغومخا لغومو كراواتخا اسرو بانجلش خمي جيرنا كنبل نخل زبل كنرينا مالتيو خموله مس خدان استتحاحزه حد تقمتي قالات ناخاتكم ابي انجلش خم تقومكم حد قالات كنرينا نقصل بمجمرتا outfit تبل قالنا نركب outfit ማለት አከዳድና ማለት እዩ አከዳድናኻ ስታይልኻ ተኸተሎ ስታይል outfit ይባሃል ለአብነት I love her outfit አከዳድና በጣም የልፎትዮ ማለት እዩ በመጻል outlook ነና outlook ማለት ተመሳሳሊ ምስ outfit አከዳድና ማለት እዩ ለአብነት my outlook is amazing አከዳድናይ ጽቡቅ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ አከዳድና ክንብል ተደሊና outfit ወይ ድማ outlook ንብልና በመቀጠል ለሓደ ሰብ ክዳንኻ ተኸደን ወይ ድማ ተኸዳደን ክንብሎ ተደሊና ሰለስተ ንጥቀመለን መንገዲ ነዋ ዘና መጀመርታ dress up ያትል dress up ብልዋ ምሳይ dress up بمقصال wear your clothes مكرو امساي wear your clothes ذا سالسيت دما get dressed دياتل get dressed استولوا get dressed صبو دسالي بمقصال حدا مس خداونتي تتحازو قالات كنرينا بمجمرتا shirt تلك قاينا نريا shirt ማለት ሸሚዝ ማለት እዩ shirt ማለት هو ሸሚዝ ማለት እዩ ለአብነት where is my shirt ሸሚዜ አብኝዮ ኋላ example your shirt is clean ሸሚዝኻ ጽሩይ እዩ ማለት እዩ I love black shirts ጸሊም ሸሚዝ ይፎቲ እየ ማለት እዩ በመቀጠል ቲ-ሸርት ትብል ቃል ንረክብና ቲ-ሸርት ማለት ካናቲራ ማለት እዩ አብነት where is my t-shirt ካናቲራይ አብኝኦ ማለት እዩ your t-shirt is dirty ካናቲራኻ ረሳሕ እዩ ማለት እዩ why do you wear t-shirt ንምንታይ ኢኻ ካናቲራ ትኽደን ማለት እዩ بمقصال sleeve للقان ركبنا sleeve ማለት እጅጋ ማለት እዩ ወይ ድማ ናኢድና ፓርት ከቨር ልገብረልና خدان ወይ እጅጋ sleeve ይባሃል row your sleeve ማለት ንኣብነት ናኢድኻ ሰብሲብካዮ ተነርካ ወይ ሓደ ሰብ ናኢዱ ሰብሲብዎ እንድሕር እዚ ናኢድኻስ ኣውርዶ ሰብሲብካዮ ለለካ ኢድኻስ ኣውርዶ ትልዎ ተለኹም ሓደ ሰብ row your sleeve ትለኹም row your sleeve እጅጋኻ ኣውርዶ ማለት እዩ በመቀጠል button ልብል ቃልና ንረክብ button ማለት መልጎም ማለት እዩ button ማለት እንታይ ማለት እዩ መልጎም ትክክል button your button መልጎምኻ ልጎሞ ማለት እዩ እሺ ሸሚዝኻ ልጎሞ ንብል ተደሊና ኸታይንል ሸሚዝኻ ልጎሞ ንብል ተደሊና ታይንል ትክክል button your shirt up ሸሚዝኻ ልጎሞ ማለት እዩ እሺ ሸሚዝኻ ተለጊሙ ተነይሩ እሞ ሸሚዝኻ ፍትሐዮ ንብል ተደሊና ኸታይንል ትክክል button your shirt down
ሸሚዝኻ ና ሸሚዝኻ መልጎም ፍትሓዮ ማለት እዩ ብመቕፃል ታይ ትብል ቃል ክንርኢና ታይ ታይ ክልተ ትርጉም ነይዋ ሓደ ምእሳር ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ካራባታ ማለት እዩ ታይ ዩር ታይ ታይ ይመስለኩም ታይ ማለት እዩ ታይ ዩር ታይ ሞክሩ ታይ ማለት ምእሳር ኢልና ኢና ካልኣይ ትርጉም ናይ ታይ ካራባታ ኢልና ኢና ሕዚ ብሓደ ጌርካ ታይ ዩር ታይ ታይ ይመስለኩም ታይ ዩር ታይ ማለት ካራባታኻ እሰሮ ማለት እዩ ታይ ዩር ታይ ካራባታኻ እሰሮ ካራባታኻ ተዓፂፉ ትልዎ ተለሊኹም ሓደ ሰብኻ ታይ ትልዎ ትኽክል your tie is bent your tie is bent your tie is bent ማለት ካራባታኻ ተዓፂፉ ማለት እዩ بمقصال نا paint إننا نا trouser كنحل فينا paint مالت سر مالتيو سر paint يبهال بأمريكا يو ببريتش نجنا trouser يبهال مزحتك زي أمريكاويان paint تبالكاليم بتقومو مالتيو أشي step into your paint step into your paint مالت سرخا جبر مالتيو سرخا سأتيو سرخا أتيو تلو نحن step into your paint تلو step into your paints. Step into your paints. Step into your paints. أشي سرقة حافظ بالله دولة تلاقينا لحد سرقة تاين ولا سرقة حافظ بالله نمان تفكر pull up your paints pull up your paints pull up your paints pull up your paints أوه سرقة حاف بالله مالتيو ايش بمقصال حانتي قالنياتنا بوغي بينتس ياتبل بوغي بينتس مالت قفيح سر مالتيو قفيح جلفاف لخونه سر بوغي بينتس يبعد نعمت my brother loves boogie paints my brother loves boogie paints حاوي قفيح سر يفوتي مالتيو ايش بمقصال مشنقاق نا مشنقاق مفتاح كان لبهال كنرينا مشنقاق تايبهال تخكل زب يبهال زب ايش مشنقاق مفتاحها unzip unzip ايش عاونت كوكميه zip your paints zip your paints سرخا شنققو مالتي zip your paints unzip your paints እንደገና እና سرخا مشنقاق فتحيو مالتي unzip your paints unzip your paints zip your jacket تاع مالتي قلال يا زيا ايتابيكمي zip your jacket تفكر جاكيتها شنققو مالتي جاكيتها شنققو unzip your jacket unzip your jacket تفكر ناي جاكيتها مشنقق فتحيو مالتي بمقصال belt تبل قالنياتنا belt مالت اوتو مالتي ناي سرق اوتو كون خليو امكينا ناي مكينا اوتو او مكينا كفتت لها بزومبر او لو اوتو بيلت يبال مالتي do your belt مالت اوتوخا غبرو مالتي امكيناتي حدث اوتوخا غبرو تلو 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 buckle up تفكر buckle up بولم ساي buckle up بموصال سلسته تقمت قالات كنرينا sew thread እና needle ይባላል sew ማለት ምስፋይ ማለት እዩ thread ማለት ክሪ ማለት እዩ needle ማለት እንደገና መርፍእ ማለት እዩ በመቀጠል ምስ ጫማ ዝተተሓሓዙ ቃላት ክነርኢና ንጀምር shoes ማለት ጫማ ማለት እዩ shoes ታይ ማለት እዩ ጫማ I want to buy shoes ጫማ ክገዝእ ይደሊ እየ ማለት እዩ I want to buy shoes ጫማ ክገዝእ ይደሊ እየ shoelace ማለት ናይ ጫማ መእሰሪ ማለት እዩ ናይ ጫማ መእሰሪ ንኣብነት where is my shoelace ናይ ጫማ መእሰሪ ኣበይኒኦ ማለት እዩ እሺ مأسر لي ولو ጫማ ታይ ይባል مأسر زي ولو ጫማ ታይ ይባል ጽቦ
lazy man shoes ይባል lazy man shoes lazy man shoes መእሰሪ ዘይብሉ ጫማ ማለት እዩ እሺ ጫማኻ እሰሮ ንማልካ ታይ ንብል ጫማኻ እሰሮ tie your shoes tie your shoes እሺ ጫማኻ ይጨንሎ ንማልካ ጫማኻ ይጨንሎ your shoes stink your shoes stink እሺ በመቀጠል sock ትልቃልኛትና sock ማለት ካልሲ ማለት እዩ ንኣብነት put your socks on ማለት ካልስኻ ግበሮ ማለት እዩ put your socks off እንደገና ካልስኻ አውጻዮ ማለት እዩ እሺ በመቀጠል barefoot ትልቃልኛትና barefoot ማለት ጥራሕ እግርኻ ማለት እዩ barefoot ጥራሕ እግርኻ ናብነት why do you walk barefoot ንምንታይ ኢኻ ጥራሕ እግርኻ ትንቀሳቀስ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ክልተ ጠቐምቲ phrasal verb ክወኩም እየ take off እና try on ይበሃላ take off ማለት ምውፃእ ማለት እዩ ክዳን ምውፃእ ጫማ ምውፃእ take off ይበሃል ናብነት take off your paint ስረኻ አውፃዮ ማለት እዩ take off your shirt ሸሚዝኻ አውፃዮ ማለት እዩ take off your shoes ጫማኻ አውፃዮ ማለት እዩ try on ማለት እንደገና ምዕቃን ወይ ድማ ምሙኳር ክዳን ትዕቅን ተለኻ ወይ ትሙክር ተለኻ try on ይበሃል try on the dress እዚ ማለት ዝቀሚሽ ሞክርዮ ማለት እዩ try on the dress try on the shirt ዝሸሚዝ ሞክሮ try the cloth on እቲ ክዳን ዓቅኖ ወይ ድማ ሞክሮ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ጥያቄ ክዳንኻ ተገምጢሉ ንማለት እንታይ ንብል ክዳንኻ ተገምጢሉ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ናይ ሎማዓን ትምህርትና እዚ ይመስል ነይሩ subscribe like ምግባር ከይትርስዑ till next time peace